Harving tiga tharpialong Frankia Bitunga Tumpen Kohomridam Cardon Birta Life Penili Birta Thana Banki Sami Group Jalenti Sopi Non Birta Angton Penne Arjuponisina Non Malong social media long Kacha Thangplup Rukasen College along Lealong Amrit Sarovar Scheme Kireng Pona Putak Lamthe Clark Sapen Kapachini Japanpura Pini Assistant Professor Dr. Harving tiga tharpialong an Homridam Langpher constituency Kaparlu, Mate, Bokolia, Municipal Board Kaparlu, Ward number 7 along, Kido Rukasen College along Le, Mate, Ahoyarlu, Kidam Tangarni, Langpher constituency EM, Madhuram Lake Thipen, Amrit Sarovarasai, Kideng Ponalong, Kaningje Ponahut, Masap Long Lealam Mate, Aduya Hoyalam, Kiklang Rogajok, social media long, Purchudut Asonlo. Lapuson, Theglong Pen Sipini, Peranke Bitung Atumpen, Assistant Professor, Harving tika tharpia hem an humri damlo labangso ka humri damahut assistant professor Dr. Harving tika tharpi pheranke tumaphan nangka pachini dun atheke labangso amrit sarovar asken kedeng ponalong nili jungjung amatke thangnat kasik sakabe bon talabangso skem college arlu nangki bikogalar mo rg keding arni pusitame charlia sumar ke badahut akimi classroom apartment building kapar japon thusi aleke doji Anpar talabang so scam lake aron penli langdam pusitame Amrit Sarovar po scam ki urban mate town area phanke kali athe lake central scheme lapente jese metpet leputame labang so scam ki rural mate rongar losi kepedo ponangji bonta nona banke Rukasen College lake Bokolia Municipal Board Ward number 7 angkang sidu lasi la banke non ki khibom Langpher constituency EM Madhuram Lake sitame Alang tung BJP Sarkar aphan mate Modi Sarkar aphan aron karkan lo puta pachini adun thu puthot nangka pachini dun atheke lahai hui alam the alang ke jong dona jok assistant professor Dr. Harving ti katar piaphan patumi anikang samate aju apor porphai nerkep sirkep malom IS sai he malong pen banghini pin somar tumaphan nang toisi lo nang pale labang so puthak sitami ningduk lo athe Sai hempen ajara lole nang pali sitame ada porphai kepen arnikang sam porphai pho ang bongsi nang pali nangji nona son lepute niliphan nang ke ther nang ke hapason si mande luputa pheranke kahumri damahut assistant professor Dr. Harving tika tharpi pen nang pachini dun phuluni pen Birta life pheranke pinchong rongpi report kiba media thengno kaningje ke je bang kupilo na increase tena pusila so scheme mai gedeng pusalang li kaninje to first and foremost la so hormu bangke nili tuma college ke la boundary ke do ke 7 bigha me holana na la penda ka prek almost 15 61 bigha sak leke kupilo boundary of putu wai pichita la chin pen la pillar cement pura pillar ki pitang sela sela ke banglen cruise yalan ta bangbe la te isilo aro hin bangke Bangla encroach pusita one side le langdam ban encroach pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach chonai alang like sitha so scheme de 12 bigha la ke ponde ke so kor mo bange te la ke bang phante alang like mutamu se la ke encroach telo aro la te aro isi objection manke ani di tum college do mali si girls hostel do de la ta frank government homoilo nang di tum la college girls pen hala ka prep school tum pa dora pet nang po ama si tini bigha ne ko ne long le hala ta ponde lo Sita hala so hostel along bangke nili tum non ke damji phan permission chahangna chabi era so bang reading situ da sila so hormu nili hin pen kala gacha objection ta beta laki footno te laki footun e karon nili tum ka urban area har so scheme ke urban scheme aro hi pen bangke lake nali tum ta chubuji nangi government of India di non party hisab jodi menanga la party tu mangala sekani ji nili phan against po तला कनाली तुम पार्टी तुमने चलांग को पुसिता लकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंट से के पास स्कीम लकी कांग्रेस गवर्नमेंट के पास कली मोदी गवर्नमेंट से लके के पास लके सेंट्रल स्कीम लसेनो लद्दाख मांगते बीजेपी गवर्नमेंट और लके लद्दाख डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो मांगे हाला सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट हिसाब से के दाम लके कारण दैट इज मेंट फॉर लके रूरल एरिया रॉन्ग ऑफ रूरल माने रॉन्ग ए अर्बन माने टाउन नीली तुम कॉलेज के टाउन अंदर सिदो Inga hala so pukuri kim ne ke rong se kim nangi alam ke lani chorna lake aka prek chu alang litum issue salam te lake kapa chu bai hisab se dam je ko la bangke dag bukuli jung pen tong resign aju ni li phan isi kagos nang le IS office pen so lama bangke resign ji polam bang aju
nili phan ke IS office pen phone nang lo 6:15 aju 6:15 mang nili phan phone nang lo nang li against ki pa kagos do la se nili pulo WhatsApp long nang lu non pun nili long do hai ka do beta la se WhatsApp long nang lu non po ma alang li tu mang ke ni phan la da khasu kagos nang e thon ke aju 8:9 ni ka receive ke 8:10 inke ne ala documents camera ke don ke 8:11 di la se la so hormu bang unofficial laki karon judi pini office pen wangi pute laki in between 10 AM to 5 PM se wangnang ji ar lai hormu ke hem nang thonthi ar so hormu ke aju ke nang thonthi alo as per rules ta alo so long ke aju ke damlong li di laki police sule wang pet after 6 ke laki na interrogate long li so hormu bang ke ase laki ase mama ni bama thaji meme o son du inglu bang da tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jara value ta aro se jodi nili reply pinai putala ke ba pine jodi ning jene putala ke IS office pe nili phan formally la da college long senang ji in between 10 AM to 5 PM aro la so kagos ke la ke la so a value of la so kagos pen ke nili ako IS office panta nili ako case pi da me la ke threatening hisap kon nili phan aju pinju usumar senang toilet di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphilo te nangli tum employee phana phone kuri long le to poson se 6:15 da nili phan ha ada pale phone kuri lo aro hi pen ke judi nili against non kagos non nili mendo puta ni phan information ang pinang ne ke laka sitha college ni college me se dengi ke la so hormo ni phan information ang pinang ne tarme la ke one side of la ke threatening lo la bangke aro pini ke do chini ne amat nili pai bang pulo lan aju an nange thon ke lage government rules kali karon ni pai ma government employee kari ta tanga ji ding lo ase rules kali lage nang phan one side bang ke kicheng bana ke thero lagi ase mo nang pran haita siksak de na pu karon dak bukulia long ni liki do khep thom lo ri nang ther tang patu we ka gospel pole ke fourth time lo ni li phana nang ther tang murder nang threatening lo na pang sam ji ni puta laga to olo so kormo bang ke lage so issues long gela seta ni li pai bang pulo nang pran hai ta siksak de polo nang na ne dam bom homoi ta trak pe nang patong rop te ko son lo po halai bani bang phanja je de lo di ni khai so ma rai ta do mo hala to man target der na hajar der na pula sinang sakuri si ono pa ni li pai sinang ipu ni li kali arno la so pukhuri bangke alang li la ni li de dam jui phile a ie mudhuram le themala pukhuri hutta lagani thridun thuno la bangke ron lake legal kali la so hormo bange karon ni li homoi se urban area chipon first 2016 text ta lake ni li si kachu juma town committee long la so pena phijudi non put pulote lake tak town committee Tolong nang likar dak nang thang thai jima la sering pura lama pipin social media la masalah kita exactly kuso hisap ma non molong bang long kapaklang ke haso hormu bang ke kali di nili ke hudri pule ke putun kali ba hutnon pule ke putun ta kali because hara so kaning je je nili ka right ta vedi tamu thote since lake haso hormu bang ke nili college pe se related ma si rules si ke thanu jotana jela dage hutun e pu ba yes because la amritsar over po scheme mang ke lake isi rural area scheme di Ministry of Rural Development po Government of India kasi since la nili tuma college ke urban area long si kapuri la si hudun e po alam ke lagi 2016 la nili dak Bukulia Town Committee electoral roll ka selam so ward number 5 6 and 7 ke supervisor ke nili la se hala so ki ba moi si la nili tum college ma phani ward number 7 la ke nili si ke pot lo even if text aita dak Bukulia apion pansi dak nili college principal long dam si haso moi text ni haso moi first 2016 text ke nili sin ri hong ni pese dak chuchuma aro area ta katu wele ke pon ta kali pu udali po ang parhani li college po anung la kiba anu college anu area ta pon pe la pen pula hidilang we area ta pon pe sunpura pen hidilang we area ta pon pe take matola nili college se che pon wo la udali pen hapua saidan ba ka prega bangai rural area ta nili college ke urban area lage la so harmu se la seni leke un e polam that's because ni tum ke urban area inge hala so scheme ke rural area aro hi pena ko nanganing je o governing body kroikre nili se ko oppose polne ki oppose pe lage muthote un e rules salam se ke thando aro alam ke lake governing body kali nili le kroidun bu pusita la so long lege rural area ke chiman me ke like urban scheme ke lage de la se nili le signature pidun pusita along leke it will be still an urban area like urban along riji lage asi so hormu bang ke lage
undi lagi so muke technically ke la soalam choni lagi la si kaning si dun he la tai sono are sono bangke e hala aroni di lan media long ke bang bang an bang ide ji policy ison soni to ste friday ni me yo ho ni lagi an lang we facebook hai ta alomu lang ko di ko piti amat se hala pine la yem bang muthuram lek the di la soalang li bangke kupilo kute press tumhan media tumhan ta hang ni le dong la mahata interview long ni pine hada karju alang li ke than buji je ne pen ang thin ge heng no puta wo ta lang li ka use lai se alang li kanin je hala da la se mane ki kroi nili se ki kroi kri ko hisab sa ta kalang li ka pang dak ta nili bagi kroi so shoes bang aban we nili bangke la ke rural scheme nili to ma college ke urban de nili ge la solam chota lagi undi lagi soalam se nili hin pe de lata ison documents like tapa vi pola bangke karena nili se text ka cuma 2016 first text bangke location college town committee aphan तो दा लोकेशन कॉलेज में वार्ड कौन से पुरीला 7 वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 7 दी नीली के सुपरवाइजर लो वार्ड नंबर 5 6 एंड 7 वार्ड नंबर 1.2 के रूप सिंगिंग टीपो हाला इंग्लिश नॉन हायर सेकेंडरी स्कूल अपन एसो हेडमास्टर ang pen वार्ड नंबर 3.4 के बोरा ने आमेने चतिने बुफौलता पिन स्कूल टीचर इंगे वार्ड नंबर 5 6 7 दी हाला सोमोटा बाने नेक्स्ट सोइला ba arlusu inglusi ward ke thom pinsu to bhane ward hini po bang next soy lang lata se tinita ward lang na ne lido bonge bhara hem lake ward number 5 lo 5 6 7 ke ne andar nili college bange ward number 7 last lo hen lo la nili se ke che pon so homu bange pine beta la ponse kang ton poniglo 2 minute thak me cardom